Hey, All India Radio, MIZO ni. Tunjuma chuan COVID-19 HRILEN LAIA MIZO NUN zemoi lo LANGTE ti thu pui manga reference LANGAIHTHanga thingsul thli ami thu soi LANGNGAIHTHANG u he thu soi hi July ni som paruk sang ni som ni zingdar sarilem ni som panga khan lo ti chwa to ani mitam takinan thi pui mitam takinan ve ri pui hlom tak COVID-19 chu tle du la boru ka dar si lo hin leng chum ni berin lang miao sa le thil ti the lalin thlengin lu tim na nei lova in lo fa chop azwa hek lo a thlen china piang a pehen hun mai thalai jing in fiam nuam ti mel takin thai te nun a chia thalai te la hian chai kolan cha ge moti tur ni a doi je patom bo sanan tum lo he ri pui la hi a in chueng ve tlat boxia do tu pung zel ma se ram awazau na se em ramzani le som paruk zeta zuche vela kan ram mizoram ngei po min la phalbik lo march ni somni le pali sang ni le somni thole ni khan COVID-19 damlo masaber kan nei ta a ni somli le pangazet en colony nu me ni kwa inrin ni achuan damdo in tengin dam takina chuak ta a alomum khop mai chuti lai ro chuan tang khang lo ho quarantine center da te jingami som le pani zet mai chu jun ni khan positive ti mobilan ni le tathat maya chu tatang chuan an pung chho tiela ma se heti lai hian thillomom tak chu positive tamjok andam chuak le tla thene Indira mahe ri dar zelo na torin prime minister chuan march ni somni le pani kha janata curfew ta na puanga Mizoram COVID-19 wanga damlo masaber mu ni March ni somni le pali zanlai dar som pani tangin rampuma complete lockdown apuang zuya zompo lo thale India ram chunga rhive an punzel awangin lockdown po tumnga zet pon ani a tuna pheichuan unlock voini na kan kalpui le ta ani kanin khar khip ter tang khan nizale som panga zet alo ni tareng mai hemi chung hian nun phung pa ngai kan zo theilowa e bar zon na ko apo kan boi hle a Arikai dardan te kan en hian bidang hi kan lauta fikamati mai turin tuma kan nai ngam lova mi kianga kan omemo pon kan chua lekema chuan mai kan tuama mi kan chibai ngam lova then rual kan pol hlei thei lova puipun na lam chieng ma huai hot ngam lovin chet ni that ni apo phung kan thulei thei lo tharau nu na kanin oi tleina ko ranin khom te bo voin thlengin kan la nei thei lovani hetianga nun phung dang lam tak mai kan man lai hian kan mizo nun zemoi ro mu tora tam le mai toite te in kan soi teang pakhat na chon ma ni anin ngai poi mo lo ngam metar thum dana metar ruk dana social distancing ti te kan soi war viau chan chu in nai chel hi ri in kai chon na ni wang ani a chutianga mi puite venga vong tor chuan khochunga le ramria volunteer and duty renga mani in luman thalel zolo ram noya in kom lim tham pon duty thelo namuna khipui le ro pui thosi le awang vatkara an rebuk solve chun po thi in anam thuk sak namuna an mudbo po muna tlalo hiel khopa ro anan zor fek namuna anding tladasin mani anin khachang lo anuam lo ahim lo ti khereng ma se tumli tum nga lai mai ramwa aral tit namuna chuak ngam mizo wal rual an valatam em an mizo pui te kan himna tu ra mani in phata an duty hi athom amoy ani panina chuan thian chan thi ngam an ni samsom ko pakhat chang sar in isira sangan tuanga iding lama singan tu bokang atiang deuh khan COVID-19 in khovelami aphe tluk zoi soi lai hian an mani ngei point an kai thei ti in khereng ma se Mizoram hian duty tura mai ngai lo ani ral matonga ral kap tura in pe at thian san nana mani nun thapa in chek chuak
pe mu turan vat hanem em tuna hian sarang mi rang mu turan wang ta ma se mizo dik tak thian chan na na ma ni lu zur ngam hi COVID-19 kara anlo lang teu mai dam la thalel ve ma se thi don lova ven himna thok tu de zinga mi pathum lai main an nun na an chan khan thian chan thi ngam kan ni zia alalan tirin ka hria an nun an chan ngot lo an nun na an hlan ni ber in ka hria pathum na chuan cham oman phal lo tuina mo bu an nei lo chuan thenom bu zemami bu aru thianga ma se lo thei lo nei na norani ti entir nan metal ching kim anu chia thin kan pile pote khan dan an lo vanei fel em kan thun din muna na tho thei si lo tho lo chuan ei turam box si lo amang an thla khop mai ma se dam le tlang khata thi le rom khata ti thin an lom chevalom sarkar mi mal pol ho le ko than ho te an lo che chuaka material tram hlawin an vasem na sa em an sum le pai te task force kuta chief minister relief fana an chung lu ruya anin ele bar tur le khomin mi har sa te nen an sem chuak le a then kha chon ma ni nge in mamo ni an hriat te an chan pui thung lockdown chuang re nen chuan cham soi tur po om ho lova sem dam able thi ti an la chom nu thereng hi aro pui ni thenom ril tram lai lo por big an du lo anei lo zog ni angai thingtlang mi ten an thai de tho khomin phut let nei ho lovin khopui mi te an pe a khopui lamin an nei sum le pai le dor thil thanem tak tho khomin thingtlang lam an pe ve thung thin he in pe zon ton na hian tla cham bik om an phal lo zia alan tir tak mewani palina rorel tu te thu an oi lai tangin mizo te hi thunei tu te thu oi the tak khole tui thani du kan ni a lalban nu apo khotlang rorel tu te thu oi turin mi pui tenin ka renga fui an ni reng bok COVID-19 ripui awanga in khar khip na dan vong tu SLTF te LLTF te VLTF te thu kan oi tlang hle hero pui lockdown hun khat araldo na dan bo chet kan hlo wangin adota engtin nge kan omang ti in dan thar oma piang kan ngai ven em reng ani thu oi na ko azo nun ze moi alo lang thin mizo te hian ram le khotlang dan an ngai poi mo thina dan bo chet an du lo khotlang dan ngai poi mo tu hian rorel tu te thu oi a har lo ti hi herhi buikara hian an lan tir ani chumi wang chuan thenom rama he ri hi ading kai dar chuman thi zoi lain ke ni ram ero COVID-19 awanga thi po om lovin pathian mal som na ven le en kol kan ni pangana chuan khotlang an ngai sak zolbuk nuina a hrual zoi zolbuk mu pave chia lo te po thisena in tha chon ni o momoin khotlang himna tura tho chu in pe at nula tangwal rol mu hi avanuam em mi kholan ni emo ralan ni emo lo dong songa lo ma chon thin me chele nu naw himna ngai to in ka reng thalai le pawalai rol te her hi buikara hian an lo langa sin ain chogaral ven atula wangin nisale ro sur po poisa lovin cholbuk tangial po zar arem chan lo namuna anni leng zan kho thei chuti sung chuan an ma ni ralven hun ni lova po in lama lo tom bik an du lova ni tin zan tina chuak ngam kan nei teu mai chung zinga soi mai the hau lo chu task force zinga tel kum upalam te hian ni anni hian thang thar lo omzel tur dam kho chuana an ngai poi mo thinang khan hripuyan kai sam ti in reng chungin task force duty an thla thlam ngai lo sakrang mi rang le hripui kara khotlang himna ngai an ngai to hi aro pui ni parukna chuan ko ran nen anin thun zom mizo nun zemoi zinga moi ka ti em pakhat chu sa khwana ne na ain zom tlat na hi ni mizo te sa khothi la chuan pui thu em ti mai lo an ni a an tol za nun le sa khwana hi ain nerem em reng thin hripui hlau na in mi a tham tir phata tangin mi pui te thamon to rin
câu than in pathian thamon na thu cha atlang au pui nga la chomdol sum le pai thanem takan semba ka tang khang lo hote omna turin quarantine center atan câu than mun ma an man tira sarkar chhok na turin an center omte e man zong lo tum sakte anom bok an mani lam thalai rolte duty turin an tir zui bok china hei hian nun zia a zonga moi ber tol zal nun le ko than nun tharau nun in thun zom zia alan tir chiang ani Christian ne na mizo nun hi ain zom reng chuan chuai ni anei ngai lowang atop bera chuan tlom ngai na an vong nung COVID-19 thipui kara mizo nun zemoi kan soilan tak zong te hi tongkam khatin khai khom ta ila tlom ngai na hi ani ome tlom ngai na hi tongkam ni khata soi fi le thi ani che lo wangin arkhil fiana tan bible in mangai na a soi fi na hi ho kadu athu rima tlom ngai nei mangai na tang chawa chuak ni in alang bible chuan mangai nei na do thiangi la nei bok thin mangai nei nei chi lova mangai na ain fak lova awang lova achemoi lo lova mani ma sial lova athin urdu lova sual lama angai tu lova fello na lom lova thutagaro chulom pui thina engkim atua rama engkim ringa engkim a be se engkim atur chuak thin ati hei hi tlom ngai na chu ni lom ni tlom ngai na hi ripui kara kanwa mu chiang em amoin a hlutak sitani har sanakara po dol ve ngai lo mangan muna po tlom ve ngai lo ripui rap thak pui kara po chuai ve thelo mizo nun zemoi hi ivong nung rengang u kalome tuna kan ngai thak ta kha COVID-19 shipui len LAIA MIZO nun zemoi lo langte ti thupui manga Reverend Lalngaihthanga thingsul the ami thu soi ani a tarlan to angin July ni som bruk sa ni som ni jingdar srilem ni som panga a All India Radio aizola pek chwa to ani